Килеп кеһи күннәгы столын сол буллубат аһам. Мен хала сулугар килеп астанар технологиятын тупсарарын неттен онна бе бурдук аһын оңоруну кеңетер сыллах бастын килебе статчы күрәхтәге тылынна. Асчыттар бастын опыттарын таргатар күрәхтәге быйыл төрдүстүгүлүн болла. Асчыттар мастерстволарын корреспондент Гульнара Лукманова сыналата. Бастын килеби астаачы күрәк кыттаачылара балыгыня быгытнан бәйәне билеһиннәри оңорон тахарар продукцияны хартысканан көрдөрү фирменнай бүлүдени көмүскәһен курдук 5 түмәк кытыннылар. Манна веб-сайт сәтте терилтекелен кытыннылар. Түңүлүн эһлегиттен кытта кэлбет Сардана Слепцова бирдилан предприниматель быгытнан үлетин сагалаан бекәріне аспыта номно кисылы болбут. Бүгүн жүлүр сүбеннигер килеби егер убахатын букуен оңорбутун көрдөрдө. Убахабыт этин сикеди каракана кырбастыбыт, лук пассируйдубут, уона букуян бараммыт килеппитигер букуян оңоробут тестебитигер. Наха шөймнигес убахаты түргенин бухар. Чорапчылуһун Марыкчан Потреб обществоттан келбит пекердер ыржаной үрдүк сортаак бурдуктан уона едированы килеби оңорон тахараллары бит. Тысыригер юоттибете хүддаан билдер, олихен бихете норот тугарден едированы килеби тахарабыт. Түңүлүтаа кескил Потреб общество пекари Николай Скрябин пекаринен үлләрдә 2 сыла болбут эбит. Бүгүн күрәккә сыл бастын пекари аты сүттө. Бу басты кеттим. Онда конкурсаннартын белемнәхтер үчүе. Бихидада эми белемнәрен кәлбиппит. Онда бу бастым жаһанабытан гына матты. Фортуна. Маннык тәрәһіне сылайы ыытан улуска үлелер бекәрінелер килептерін қачыстыбатын етенне бекер үлетін солтатын үрдетиге тухуланыға. Түмікке бастын килебе астаачы Николай Скрябин түмілітаға кескел Потреб общество пекаре сүкті. Етенне мән қаңылысқа бастын пекаре Лукин Дмитрий Афанасьевич номинацияға хайкатынан Сардана Слепцова болла. Гульнара Лукманова, Николай Афанасьев, Саха телевидениеті мән қаңылыс.